nakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng Kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Early in the morning. 5 minutos, kasumpalan na alas 7 na Kabwasan. Ipapanungtal tayo sa programa Early in the Morning. Maabig, mauran niya Kabwasan at balang sinansakay pinablin na dumurengel na sayan na programa. O ila kumon ya watan so panalwar tayo Antayo mutla noon tan ya unyang kipapasan
ya mauran at andangel so dalan kanyan nakaukulan sirin ya sikatayo so manalwar tapyan arawi tayo da disgrasya ta dakdakel so agawan vehicular accident da apalabas iran agaw malapulalamat nan kalabyan wala lamat nanimbunog yalabi ditan da Divinesia Highway Karambola na saray luluganan tan itanmat da balay na Santa Barbara agawamat at ati gagimira so aksidente anyan manalalwar tayo sirin pinablimiran motorista lautla da sararatay single motorcycle driver masyado nakaskasiro arayaya kabyangan na tricycle drivers ag kayo dapat wala da paglay ag kayo dapat watan da center lane dapat wala kayo da pandad outer lane tapyano ag kayo nasa pigar nasaratay map plus ira ya luluganan lautla da labi tantayo no maminsan dakdakal mo't iraramay akainom ya mamamaniho kanyan manalwar tayo dumandumamay manalwar pinablimiran na dumurengel always be careful tatawagan tayo sa inunutan tayo sa pamilya tayo na manalagar at abong. Pero ditan Divinesia Highway masyado na ambilungot ditan. Ambil-bilingot ditan Divinesia Highway. Nakaukula na mo kaaruman silaw ditan. Di ba dapat ka nakakargaan mo kumun na solar itan at ato'y gagimira no ang bilang agdatan na agdatan kala ko ano ito hito kanto hito ay ito hito di American pantat manaya hi to hi to abay Abi Marisa Abi Marisa tansipat ditan da LGL Canteen kala ko hito hito Abi Marisa and Pat sa LGL Canteen avid listeners tayo raraya. Aman labatlay advice tayo pinablimiran na dumrengel duman-duma so manalwar. Okay, maya iray reaksyon siya ay nanuneng tayo social media na singbatun tayo raratan. Pero una untini may nang-viral lalamat issue ditan bunuan binlok. Antayo no maminsan kasi arayay minor o minor de edad nasusubran damot la sobra-sobra mo't laraya
pinablimiran na dumuringel. Kanyan na nangnangan tayo, sikiran atong ag tayo dapat konsentidor saratay anak tayo, talagtira dapat iraratan na pro-protektaan numambilang sikara at akagawa na say kasalanan agtiratan dapat iyamot tani dakdakkel iraratay kabyangan at pamilya ya antada ya saray anak da o dino miyembro na pamilya da at manuusar na say illegal drugs pero aya kukonsintiun datan iya amot dararatan. Wala re untan ira, tatoy gagimira. Ang gaman na kabatla, neighborhood, kabatla barangay, ya untan sa activities dararatan niya ugugaw, yet may kaamong da, jad loob na abong da si karani. So singa umpapaway aga, makaanta, pinablimiran, dumaringel at atong tanagagimira. Agtayo dapat itan konsintian. Tan tayo, araya ugugaw, they are prone to salvaging. They are prone to salvaging at ato'y gagimira. Si katuya, ibabaga tayon lanang, minors are prone to salvaging. No araraya at recidivist. No araraya at ate gagimira at incorrigible lararatan. Ya sikara sa problema at sa syudad. Aya kasi so problema tayo na balag ay juvenile delinquency and justice system tayo. Ta singa umpapaway ya nakukonsinti. Nakukonsinti iraraya sa ugugaw o kalanguran. They are emboldened to commit crimes. Sajad sa antada ang gaman di acted with discernment ang gano antada ya say gagawon da at aliwa babalag tanong kakasil sulina wada ya agara na kulong agara na dusa ada sararatan ya gagawon daran kasalanan. Amay-amay iray minor de edad who are in conflict with laws. Sikara iraraya so suspect. Sikara so na i-involve sararatay krimen. And by the way, amay-amay so nagagawa ya kason takuan jad siyudad na dagupan. Dakdakiltan. The other day, apansin ko, kalasur ko dyan ang programa ng agaw na Sabado, watan iray pulis, sama sa kaya computer shop, abay na sayay pininarya dya, A.B. Fernandez East. Anti makasingag, niluuban dalamot iman, sa Bitlaya computer shop, tan dakdakil, so items kwandan nala puro laptop or cellphone according to my info. Tutuputan ko may mentally deranged jaay at halaksab na estasyon takadaon sa baktan unaabot la ya sisinyas tula si katot narasan. Tutuputan ko anong nang mo kang ko si paray limuob jaay. Siyempre, tasikato, unuugip ditan, ada satay bangkita. Sa isinyas to, unya ni. Kanto, yung tiruto di man sana sa kaya area, di tanubunag. O gabay ton ibaga, kabatura, ya arara mamay. Manuusar.
na droga. Ama, sinto-sinto lahat na, pero anta to, no, ante ibaga to. At ate gagimira. Aya sa problema natan. Kasi wala ray manrireklamo, ya tutulunda, iray barangay officials, sa dyan mismo, loob na barangay hall, dita na bunuan binlok, laga niya imbestiga ni ramay duaran minor de edad, at wala man nan tapik mit labat, aliwan na. Nununung ko, masinga, agtumot, aliwan dampalis, tano dampalis, dad ulumang kumon, da saya balikat to ay, singa tinapik to. Pinapaway damot laya si katuya so singa pinastidyo. Antay mo lang kasi di tan aratay social media no nanunung ng damot lantin. Unya mo tay singa lagi na gabay tumot ya disiplinaan pero in a wrong way or wrong manner so pinanggawa na samay either barangay security person or empleyado da barangay. Kanya nang viral tan. Ya say natututel saray kabyangan na barangay officials. Ya singa aprotektaan iraramay minor de edad ya akabil no antubalat so ginawadan na krimen. Kanyan aya si ibabaga tayo lanang. Ya araya so minor de edad. Ano araya ya ugugaw minor who are in conflict with laws. Ya recidivist sa pagmaliwan tuta na tate gagimira magmaliw iraratan ya biktima na summary execution. Sa ikwanon Manong Ben Jubiliano sa reaksyon to jay dakel ya konsentidor lalo laray kulang na knowledge aliwaran open-minded kwandare teachers ya nakakatungtung ko aro kuanan Manong Ben Jubilianos kanyan lanti kaskasyan met irarayay teachers sa tate gagimira ya sikara kumon so i-consider tayon parents away from home ya dapat sikara met kumon so man disiplina saray anak tayo no walalara iskwilaan ta responsibilidad damat iraratan kabaluyan. Pero sa problema no arayan ugugaw at disiplinaan ng teacher mandal labat at saray ateng da man gawalaray kaso, i-report na lamay teachers ang babangil la tatay gagimira aso untalan na papawayon niya kaso yasay anak mi binubuli pinababaingan to walay traumatic experience to walay anto kamalatan ya ibagara para labatla na konsinti imay ugaw at aliwan kagagawa to niya. So, ang tinagawa, saray teachers, magmamalularan robot. Ang gano'n nanunang ng tula, may estudyante na mangkukopya, o dino aliwan attentive, da panlilecture to, agtula banuuntan, agtula ituroy singa banuon o dino suwayon, da sararatay, aliwang gagagawa to tadakil mo tirarata na ugugaw ya say kaklase da ka walad arapan da ka pagkanda na notebook sa niraman paraan sa niraman manuulukan dakil iraratan niya sitwasyon niya nagagawgawa ya dapat na disiplina kumo niraratan niya ugugaw. Pero now ito yung pagmamaliwan tuya vulnerable irarayan ugugaw kabaluyan. Lapulante da araraya at sikara lawas so nai-involve at saratay krimen no aliwaran na perpetrators sikara at magmamaliw ya biktima.
No say sakuya ugaw at recidivist latan at ate gagimira abusive na i-exploit na saray criminal syndicate. Talapulanti ayay Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act 9344, pro protektan to irarayay ugugaw under 15 from traditional criminal prosecution say kabyangan na sarayay sindikato at uusarundaraya frequently utilize minors as shields or runners for illegal activities ya singasatay drug trafficking. Street vulnerability. Araya ay ugugaw ya ang kapula tati gagimira aglaraon susumput ada kaabungan da layas laraya tanagmut lara aasikasuan na saray parents dararatan DR vulnerable. Kaibaratan at tati gagimira umanggagawala na sararatan niya krimen kanyan aya si papalapag tayo arayan ugugaw na siyempre no ipailan muna kaso at agmet lamang na kulong tanagmet lamang irarayan na reforma tanggap umutlanti kulang tayo na pasilidades para sa rehabilitation ada sararayan ugugaw at umpawil ira ada karkarsada yagawa ang dalamot iraratan niya krimen tajad pa ka ng nangda at ang gapo kaso duga so gagawin da pansikaraso na pro-protektaan nalay so anto'y nagawad saratanay nabalang iraraya ya ugugaw nabalang irarayan kalanguran kanyan si katayuran ateng dapat agtiraratan kukonsintian. So wala rin ginawadan na kasalanan at si karabil bilang napasakitan, nadusaditan eda barangay o inerman niya dyan iskwilaan. Kailangan araya at disiplina ang tira, katungtungan tira, bangatan tira pang kaabigan. Aliwan kukonsintian niya, ita manrireklamo kala, watala so ang babangil la klasin asunto jad social media although agkumot ko konsintian iraramay ng anang kabil kumot ira ko konsintian iraramay ng kabil aliwamot ya umman niya talaga so gawad pandisiplina agmuilag tumuilagi ilaluan niya walay mambibidyo si karadiman. Kaya ito nga problema at sosyudad iraratay ugugaw ya napapaulyanan na saray ateng. Likewise, yaaya agmutla asikasoon na saray teachers ni tanad eskwilaan tauniwas mutlara eda sararatay asunto o anto kaman lang klasin reklamo. Nanaluwot mo labat, corporal punishment la. Napabae nga mo labat. Turaratan niya. Maya klasin na luy at ate gagimira masyado timo lan westernized. Hangga pula. Nansi kami at nansyak so estudyante at ate gagimira elementarya nilabat. Dakelmot sukalukuan ko. Paarapon daak eda blackboard. Luluwutan daak yababantayanak na sari ka classmates ko. Those were the days. Pero umbaing ka balot. Umbaing ka na disiplina ka. Kaya may kalukuan kumot. Agkulagawon. And God asabik so high school to pagandak na eraser. Ay nako. So ay labat la.
Mantatalusan tayo kare, mantatalusan tayo. Ag tayo dapat mangukonsinti da sa kabat tayo anta tayo nanti ugali na sa anak tayo, di ba? Kabat tira, tajad abong mismo, si ka mismo ya aten. Antam nanti ugali na sa may anak mo. No si ka mismo, agmuanggan na disiplina. Isa mo natan konsintian, ay, mantipong kilay pampiyan sa'yo. Mantipon kila na ibayar yun abogado. Nula nang yung kukonsintian itay anak yo. Nasabi, si katoso na asunto, natan nilabat. Mantipon kila pampiyan sa'yo o dino pambayar yo ad abogado. Walang tilay, 27 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya, so amigo yo, your one and only, say kabusol na saray balasubas, matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad, inarubalat na saray nalalamas tan mananisya at katuan. Okay, pasabi lamot ya reaksyon na Noel Mejia. Noel, i-advise ko lang ng sika. Piano nabasa na karaklan, iraraya pupurward mo siya. I-forward mo laya at FB live. Tapi ano nabasa na saray mambabantay tadakdakal iray una amot yung mambabantay iran public officials. Dalabatan nang mula dalabatan iyo open akahide iraratan pero mambabantay tamandereng ira. Kanyan no sika at i-share mo ya ititik sa mudyak. Alawan siya labas sa makakanang ng dakal so manriakad satan tandakal so untalan mangi-report na untan iran nagagawa. Ya sinasay re-report mo. Noel Mejia, kwanto ng Biyernes, walay hinuldap dalamat ya grocery. Hinuldap ya grocery. Okay, si grocery hinuldap da. At kanto na Las Vegas. Nayari lagin walay niluban da ya grocery kamo. O hinuldap damay cashier. Ajad kanto na Las Vegas Street tan Perinyans Street nalamay 90,000 tan motorcycle tandem lalamat 2 times layan hinuldap ya grocery 24 hours ya yaman na lulukas panawagan ada PNP Dagupan Barangay Security Force or sa local government na syudad, pati droga, malaklakbay, saliwan, aglaya kasi untunda. Sir Orly, kuanan Noel Mejia. Kapikan labat may ibabaga mo siyak ya may bataan ng banjo na, kantina to at niransak namot, di ba? Oh. Natan, balo lalamat. Kanyan, tanungin nga natin ang ating mga kapulisan. Ramdam nyo ba ang nangyayari? Ramdam nyo ba ang nakawan? Kayo ba talaga ay mapagkakatiwalaan? Inaano ko lang itong mga press releases ninyo, di ba? Ang mga press releases ninyo, sinasabi nyo, mapagkakatiwalaan ang kapulisan, ramdam ang kanilang mga ginagawa. O ngayon, ang tanong natin, ramdam nyo rin ba ang nangyayaring nakawan dito sa syudad? At hindi lang sa syudad, sa buong lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa report po nila, sa kanilang report, although bumabaraw ang krimen, pero tumaas ang crime against property.
doon sa kanilang crime and statistics report, mataas ang crime against sa property. Tulad nga ng nasabi ko, maraming nakawan, pinapasukan ka sa bahay, bimaloy, na istoryad siyak ng Vice Mayor, itaktak mo maminta, malaknaban mo so takuan. Linggayen in the same manner, and even wala may kumpanya kaya retired Colonel at nilooban damat, naladan niya may service pistol to. 32 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan, wadyan ipakabat, malalapod sa rin manangang tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Orly in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
ka na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Magandang umaga mga kapaborito! 7:30 na! Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8 8-8 8-8 na mag-8-8 8-8 pa. Only in the morning. 38 minutos, kasumpalan na alas 7 ala kabuwasan. Good morning at kinan June Dispo, ditan RPN 9 Baguio City. Likewise, si Edgar Tanziriza, ditan at mga dan, tan si Jojo RP, ditan Santa Barbara, tan si Ama Tony Hernando. Reaksyon ng Lawrence Gonzales sa ikwanto, too much and entitled to be arrogant. Too much and entitled to be arrogant. That's why the law is not enforced. It is just for show. Kanto, masyado lang entitled. Iray ugugaw natan idol, porkit dakelay batas yaman pro-protekta ada sikara kuwanan Lawrence Gonzales. Si katutay pakaantadalante, ha? Ya protected ira na satan ya Republic Act 9344 agara na kulong ang gano deacted with discernment. Ang gano antada ya sa may gagawunda at aliwa maksil sulinawada. Maksil sulinawada masibagira. Tasay ibagaralante, walay shield, walay protection mi, walay kalasag mi, yaag kami nakulong. Kanya nanto agawad sa may dad bakulod, di ba? Pinapal tugdare ka ibadaran na estudyante. Imagine mo tan, nang pra-practice nila. Nako, anong tuya tate gagimira. May kanyan na nuuntan. Singa sararaman ay sututuon na biktima mo tay. Diba? Tigawan da. Nananang nang dakat ta, mapapalindaway. Pero nasasakitan mo suligin liknaan daratan. Tigawan da, diman ribins mo't ira. Diba lang da ka. Agawad Manuel Olaer Labzan Jr. Aray kabiyangan na tropa 35
si Karadi Marilu Tinte, Silya Baruzo, Melanie Jericon, Elisa Ireer, at si Lina Gatchalian. Good morning met at kainan Len Coronel, Gina Calyanta, tan si Madam Dena Ferreira. Ya araya at agaon sasao ya mandirengel at saya na programa tayo. Ile karakal yu manaya magano ta sansansakin ta kayon bitlaan. Si Cristina Ocampo, Master Sarlo, si Deli Nor Zagaray, Raymond Agustin, si Ate Siya, si Jane Magzano, si Punto por Punto Atong Rimo, si Cecil Malana, Rodolfo Fernandez, Teresa Cornel, si Alex Centeno Rosal, JJ Gamboa, Nessie Benitez Lim, Jolesis Paul Abolincia Siakno, si Romeo de la Cruz, si Sherwin Donya, Sherwin Dona, sa kaanakan ng Osilito de la Cruz, Armando Segundo, si Maestro Carlito Bandong, Ma'am Jenky Alagadan, Robert Aguado, Fernando Espinosa, Saraya Kabiangan na Anos Labat Association, ditan Salapingaw, yadadauluan ng Boss Palang de Guzman, Kagawad Erickson de Guzman, tan si Kagawad Tonyo Bautista, tan Sara X, ako ibabagan ex-kumbika, ex-Kagawad Pablo Fernandez, ex-Kagawad Jamie Benitez, Chief Jose Bautista, tan amin ya miyembro na Anos Labat Association ditan Salapingaw. Manuelito Castro, si Renan Kalaunan, napulyon nating lahat, napulyon ko, si Domingo Zabala Jr., good morning brother, Pat Montoya, Rene Cruz, Maxi Soles, and Emma Alipio, Tele Caraculio, Jocelyn Bernal Cruz, Lani Bautista Paragas, Cesar Patani, and Joey Gaho. Itan Karael, maabig kabuasan si kayo namin ditan barangay Karael, si Aida Villamor, si Jela Agbayani, si Madam Velasquez, ditan Japan. Wala ra i-report dat si katayo at ati gagimira ya araramay nagagawan sararatay beneficiaries. Wala ra i-report dat ya at ati gagimira ya aramay butang na saratay beneficiaries at wala ray kickback. Antura iturdad sa raratay butang na saray beneficiaries sa singatupad o anto kamalang klasen ayuda, wala ray kickback, wala met iraratay na iidan ira na saray seafoods or kwarta, pardwa, lautla da sararaya kabyangan na ililistaran recipients. Sige. Aya at imbestigaan tayo ya. Nangnangan tayon maong iraraya ya klase na irregularidad ya i-report yun siya. Lautlatan at DSWD, raratay focal persons at saratay kabyangan o niya, ayuda, scholarship program, dakil iraratan at ati gagimiraya nagagawan anomalya. Mi aapag ira. Skasan. So future na sari ugugaw. O aya, subala ka problema. Wala ray ugugaw, wala ray katayakdang yagabaydan talagay manaral. Lapud irap na bilay
at agara makapan enroll. Bangbalat, gabay da so man-avail at sararatay programa na gobyerno, scholarship program, pero si karay nasisiblutan, lapulabatla at politika. Lapulabatla at politika. Siguro, ayay agawalante, wala rin nanreklamo o si katayo, natan, singa walay ginawa ya aksyon yan na city official at satan sa chief executive kwanto at miniting tura kunoy future scholars at reviewon iraramay in submit iran documents tan i-check iraraya i-double check no amin yararatan niya requirements at agawaan o dinuduga o amit iraratan niya requirements. Kanyan wala ra kuno ginagawan overtime man revisa man review at sararatay in submit iran dokumento tan i-double check irarayan requirements numan kasi at amit dararatan. Sige, congratulations si rin. Pero dapat kumon, araya at i-paskel iraratan niya kangaranan at barangay. I-paskel iraratan niya kangaranan at barangay. Pero nanengneng nasaray barangay iraratay akalista scholarship program. Kailangan tayutan transparency and accountability. Antute transparensya aya at hayagang pagbubunyag ng impormasyon at proseso sa publiko. While ang accountability ay pananagutan. Ang obligasyon na sagutin ang mga desisyon at aksyon. Sa pamamahala, sinisiguro ng dalawang ito na walang korupsyon at naglilingkod ng tapat ang mga opisyal. Santutan, transparency and accountability. Kailangan be transparent. Antura, so pararaya so akalistan na kangaranan na saray scholars. Kada barangay tan ipaskilyo. Walay bulletin board ditan, di ba? Walay bulletin board da barangay. Ipaskilyo so kangaranan na sararatay scholars. Yatagatan mismo ad barangay. Tapyano, araya at nanengneng da. Kabat da. Siyempre, dyan barangay, sang kakabat sa too. Sang kakabat sa pamilya, antada. O si pare manaayam ditan. No tagarad tan. Tawalara kasi sa scholars, ya akarehistro, at barangay, ya aliwan tagaditan. Dakiltan na tato'y gagimira. Dakiltan. Kanya tapyano, aya at wala tanya tatawagan tayo, ya panisyan tayon talagan ang gapo. So, tawagan tayon scholars for sale. At si katutan so sakay sararamay suspitsa at ati gagimira scholars for sale. Ya walala so singa tawagan ya paknaan at ati gagimira walalay tungtungan at samay enrolled ya scholar wala ray kinditan bayaran o dino apagan. Kanyan araya i-report da si katayo kanyan tapyano malinis so record nakaukulan ya araratan niya listaan na scholars kada barangay
akapaskil at barangay hall. Or at sararatay prevalent iran areas, conspicuous iran areas, yan anong sukangaran ng daratan, sinabibilang, nabasam sungaran to, Stephen Ibaristo. Taga-iner, Stephen Ibaristo. No, akakarga bilbilang sungaran to ad barangay hall ad Pantal. Walad Pantal Mulag. Pero taga Manayad Santa Barbara. Atan nanungneng nasararamay barangay. Antada no. Kini si Payoy. Ako kabaya kwanda. Manriak iraratay kabarangayan. No si paratan niya ngaranta. Sangkakaba tayo ed barangay. Sangkakanayon itan. Close family ties walatan. Ang gapoy aro-arum. Datayo nga agkakakaka, agpada-pada, agkakanayon. No kanayon kadtibalay, kanayon da kalasirin. Kanayon nga dadjay, kanayon nga naka-istambay. Kanayon mulatan. Awan sabsabali kunada apo no Ilocano. Kanyan antada ang gapoy arom. Kabat dararatan no supararatan na kangaranan ya na enroll ed scholarship program na gobyerno. Kanyan aya dapat tapyano manggapulay reklamo. Tapyano talagan malinis suwa listaan palangi kurang sarata scholarship program. Kailangan itan ipaskil ire kangaranan na sararatay aturun scholars na syudad. At abalog itan 25,000 pesos tan at ato'y gagimira suwa pundututan per scholars per semester I think. No walay lang tutungtungan ditan. Sige la. Kami lang makauli na ani, i-enroll mo la. At idami ka la o dino paldwatila. Raratan. Naawat tayo raratan niya report. Ay, laot lano, panangiter na ayuda, dakil ta na. No panangiter na ayuda, wag sabi iba wag sabi iba, ililista kita. Pero alam mo na. Samantalang amay indigent, samantalang amay hand to mouth, suga kakaalmuto at ato'y gagimira, aglabat anggan naduriwan na sararatan niya ayuda. Pinili, lautla no agdaraya kaalyado ed politika. Palakasan system, padrino system, agyulatan na ekal. Ganyan siya nagagawa, si Juan, nagmaliwa Juan Tamad, lapulantid una asala at sararatay ayuda. Wala nang ginawa ang gobyernong ito. Wala nang programa kundi ayuda, ayuda, ayuda. Ang kapigantan, akin aga nauputan, sa ilipante, ang gano'n ti kataba na ilipante, no aratan at sugat-sugatan mo, sandara isat mo sugatan tan, na ikatay dala. Madam Lalaine Velasquez, titan da Japan, good morning. Lawas siya akamonitoritan. Kanyan si katutan sukakarawan mat ng Kapitana Velasquez, titan nagkaraal. Atay listaan na saratay scholars, tawalare in submit to ya kangaranan na scholars ang gapulabat. Sunala at sararatan niya scholars. Takinontrol kwanda nan Malu de Vera. Good morning, Malu. Barbarkadak si father mo ng sama na, ng mabilay ni, si Kuya Victor. Kanyan no gabay mo, terkut si kay pangkanawnawa, iraratay reactions mo, aratay rason mo, saray o papawairan issue, kasi kay nabibitla, ya mangiipit, nasararatay scholars.
Tan, wala ibabagaran tagad tan at bimaloy, so inpasok mo, ya scholar, pero inibanam mo rin kabandaan mo tan at karael. Malu, de vera, a focal person di tan at City Hall. Itarikod si kaso pang kanaunawa, ibagam labat no kapiganta ka interviewin. Wilma Cabiko, and si Rene Velasquez, Merly Nicolas, Nora Llamas, si Franz Llamas, happy 11 months, Yung Regidor, Mario Ico, hey, jada balita da nasyonal. Antayo, sayay nagawalamot ya impeachment na proceeding, hearing na ani. Bantayan tila lamot siya. Kaskasyan mo si Senator Win Gatchalian ya wamalabalan na singa flower base at ato'y gagimirang kapigagawin to. Sa ipapalapag na Senador Chis Escudero, bagamat hindi niya hinangad ang pagiging presiding officer, hindi niya tatalikuran ang responsibilidad na iniatas sa kanya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko ginusto ito, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang inaatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court. Si Katutan Supalapag ng Senador Escudero bilang special episode na samay podcast niya o podcast niya. Si Kato imbutos na saray Senate Impeachment Court si Escudero bilang presiding officer. Diyan pa na maglay na butuan, unong at senador at nanabstin niya tan aga bimoto para ada sarili to niya. Tasamay Senate President dapat kumon sumampreside, pero waman labatlan singa urukan niya plastik si Senador Win Gatchalian at lamisaan. Talaranan nyo na, sulik na ay balay ng Kuya RJ Jimenez. Itilak milalangula, subalag bimpi sa salamat at balang sinansakay, unahabol, paring Noel Lomboy. Charito Valderas Bohol, long time no see and long time no reactions, ha? Charito. And Victor Castro. Kantabay ko technical side, si Jael Kayabyab, tan si President Nixon Dakal. Si Armando Segundo di Tanad Baguio City. Say amigo yo, your one and only in the morning, Diyos ti Agnina Apo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat.